office Rekam Jongka Hans Foundation Kabadan Phramer West Jainti Hills District Haringkat ke Jinget Lang Bat ke District Legal Services Authority West Jainti Hills District minta kesengi palai kila Rakhe World Mental Health Day ha ke Jinget Lang bala pelong hayo that mutlong si Phramer halor kapang kabaong. It is time to prioritize mental health in the workshop. Ya ke Jinget Lang la penya du samla Savio Power la yo ru ka jing batai da Ilaris Shilla project manager ka THF ubala pensngo shapang ka the Hans Foundation THF ka dei ka secretary mansubha ka bala register house nam 8000 khandai ki kam ba kilale kilong ban ai jing ram hakaliang jong ka kot ka khia ka pule ka puthi ya ki bran jing tuna ki department bat ke jing kai pentibet ban yeng hala ki jong ki kijan ban kamai jakpo shushu ka THF ka pentre kam hi daladi lani da ka baya senrap lang bat ki wegi skin hun ki batre ki kampen roi ka jingtmu jong ki program baro kalong ban kentiu ya ka jinglong jingman jong ki brio ki baduna ka yo ka kon ki basang basa ha ki sor ki kapur bat ha ki nongkendong jong kari India hadu menta ka THF kala ai jingkershan ya komba lai spa teli ki kenhun ki batre ki kampen roi ha ki ar punriu teli ki jilla kari labatai ru shapang kani ka project jongka the Hans Foundation THF ka papenan kam da ki kenhun ki batre ki kampen roi ki bala jutre ha ka jilla kum ka Bethany Society ka bala sedang nadu ka snam ka kandai spa prapuwe ban penklan ya ki tenat rekam ha ka kot ka khia jong ki briu ki badan ya ki jing shitam ha ki jing mo jing perkhat person with mental illness ki jing pang caring epilepsy bat ki weide ulong kani ka project ka kentiu ya ka jing tip shapang ka kot ka khia ka babha ha ka jing mo jing perkhat jong paro ka jing penbiang jing sumar bat ai dawai ya ki badan ki jing shitam ka ai ru ka jing hikai pentibet ban yeng hala ki jong ki kijan ban kamai jakpo bat kani ka project ka trekam ha ki saupo nrupo teli kishnang jong ka West Jainti Hills District ulo ong ru lamba kani ka project on pelong ya ki program ai jing hikai ka jing selok bat kala jing sumar mental health camp ba RCN shibnai bat on ai ru ya ka bai dawai ka bakot news pa da kani ka office Hans Foundation. Hakani ka sngi ki nong tre ka Hans Foundation West Jainti Hills District kile shimbenta ban ai ki jing shat bat ki jing ile kai street play ban pins ngau thu shaki pat ba halor ka jing ta jong ki jing pang jing mo jing perkhat bat kom no ban yo ki la jing da lamba ki jing solok bat ki dawai la yo ru ki jing batai de ki brio ka district Legal Services Authority West Jainti Hills District halor ki kendon an ki bala banyada ki brio ki baduna ha ka bor jingmut jing perkhan kat ba ya ki kentien ai kuble la yo na uma Henry Shilla Kamu ani, kamu menyiapkan. Ramo lagi mo. Ini baik. Yang kau tentang yang ini dan yang kande, yang kau itu. Okey, kita ini bukan dah, ni baik. Yang kau ini bukan dah, okey. So, okey. Well, kita ini macam. Nato ikan hado ihaya. Hanga baik. Ngao keren komplit. Tất cả thì rồi thì cả dân cái kia là đều sắp bùn lệ thì cả nhiều học giả thì đã bởi yang đã tập trung gì đó. Lên phần nào thì hết phần nào rồi. Đây.
Bukan belum. Aso. Kekas le belum. Sebelum le hab life school. Baik, bukan le. Betul hati yang ini life school lah. Mana pelama kali dua bukti baik dua kerja dengan tetap dia ada clear perkat ini. Ah, udah, apa? Dan lagi kecil, letak tu lah. Hati yang abang skor bukan? Dan kecil, boleh baca. Teman, teman. Hati por kalau lino, kebetulan society kalau lembaga projek bekar, kepenterian kewai naga projek bagi kepenterian kalau kena lembaga jenis terhilang atau organisation kepenterian minta ke Hans Foundation. Kaya Hans Foundation ketika organisation ke badan keleng keri berhadu minta ketika yang trik hati lain bekar kemudian baca sudah menjadi penting jika yang kami jawab penjuru ibu minta kamtam lembaga ni ke projek pengiong ke transforming mental health for all lembaga ni ke projek ba ke jenis rekam kumno ngin kunwan rai ke jing penkelah agane ke syafang dane agane mat ke beli bekale ke mental health dane ke jing ke jing sistem hakabor jongga jingul jing perkat lembaga ni ke projek ngilala penkerekam hababun isnong kumba kau kulitam isnong mengilaya ben Jogja badan penterikan ban air ke servis ke jomji lembaga ni ke projek transforming mental health for all. Te susuro lembaga ni ke projek nijon ke servis bagi air kembali air awareness program semua mungkin tips tentang ke mental health ke suku bat kumjuro nijon ke counseling ke jinia semua bagi brain berlelaki client ke badan ni ke jimpang Sisoro nidan ka mental health camp manlo benai arsenship benai ni pelong ke mental health camp ya taba ki patient dan ni client sila banwan sa office pitumi banyo ay ke free medical check up by the bekenega Jepang ban ni donro ni doctor ibala long qualified ibatre dero superintendent apo yelong civil hospital kumjo Harin kene kajing ai ya medical check up ni aero ya by the way ya patient ya tabakot hadu new starting ka by the way patient tolong kelasiu na organization but ka observe kene ka kaki balma ka office juniro iwan ne berki kene ski bat kumturo banai ka awareness program by the kene kamat jika hendak dia berkini kasih kalau dia kapur ini bagi sikor ya kadeka simpang kadeka cing sistem ha kapur jong kacing mutu perkat ha dicatat tre kejomi lene dapat treng kadeka team kabaki bu mudah-mudahan time to prioritize mental health in workplace dan yang kalau dia kapor ini bangin prioritize dan yang bangin bangin sinkia bayar dia berkadeka jimpang kan mental health dan kajing kapor perkat jomble kalau konstan kumba kalau konstan ya kan kumbangi sumari kalau runjing lagi kapor kerja kami dan kami terima untuk kesenang di department beker hilang penundra itu